Dah. Ini tiang dia kan hilang dong tiang hilang sampai Maharasi Suksma ingin sana mangken malih landuran di tiang ngantuk nyari kaya risampune puput ide resi markandio oleh tutunan oleh pawis dan si piledang garjido pisan di kayaan Indonesia dan Mayang kan akan ada juara. Oleh wise Pasupati napi ke mawinan dados jarji garjido di kayunan itu sang mau riantukan reksahanan ning pikopet sanene benen sisiani dan sampun oleh tuntunan oleh polisi Rare siada matur sembah resampune puput sekalian satu rare sider si markan nyakupan karo kami ngaduran sembah panjang yang pasupati Malecat yang pasupati resampune puput ngicen tuntunan ngicen pausik majang regider makan sana mangken rares digeles itu yang pasukan melecak fungsi ring Indonesia Rare siada mabawosan maring sisian yado sami resampune puput ide si markan dia oleh tuntunan rares sana mangken ide si markan dia membawa sareng sisiane magesan ngaduran nanti sampun waduh paman sia-sian waduh paman sisian bapak ajak ane jane ada ane lakar orang bapak teken paman Bapa buwen kalma wali duaning bapa sampun kuning napi saneni benen dados pikopet titar kala bapa ngalgal Allah sering selalu ane jane buen bapa lakar mawali menuju jagat nabdab jagat nusa dawah duaning bapa sampun boleh turunan sampun boleh pawisik
napisane patut margiang bapu rikalaning bapu ngalga alas ring jagat Sulawu ada kepaman nahane jani bapu ngidih teken kena pamane aja makecang menkengken paman sumanggup paman lakan ngiringan bapu fungsi jagat Sulawu laudang matur ken bapu kana pamane sujati nahane jane lautan paman matur peken bapo sumanggup nang kelawan sumanggup bapo suksera peken paman acak menjana banyak mabrio kemadur ini sampune puput itu simakan di mobile sensara sisian itu memang sana mungkin atur kuning ayang yang indek kowe tenan sisian itu raris maka sampe pada mabri makur sinarangan mana ditya sampun nungil singe pidaging nawagan titiang ratu tuaning puniki sisiane ratu ni makesami kantun susati jadi pacang iringan ngani ratu tur maning sampun tuyul ring kayunya ngireng pemargen perando iya nengi ratu jagi pacang mapi kayunan matulak wali fungsi jaga titiang sisiane ratu itu makasami wantah siang jagi pacang iringan Yejo padam mireng rasi titiangan ngiringan ngani ratu diastun ke titiang jagi pacang urip titiangnya sana ngemas titiang wantah ngiringan napi dados kita sapuane keatur sisyo saking tuas nekeng hati wantah sakatiasa punika sampun katur nek daging atur sisiani gene sangkane manah sane subakti las cariyo ngiringan angan singgih parandu